Makanya dimin guru tuh mana cerita sering Allahu yarham Ki Jawahir. Ki Jawahir ini ke penceramah tahun 2000-an di daerah Bangkalan. Ki Jawahir ini ke andi tetangga negak dinto hadirin sakit lumpuh selama 4 tahun. Aduh banyak cok keng lumpuh benih keng bi penyakit nih keng tak bisa jalan dok banyak de anak ang benak foto nanti kesemua ngakotor na tak mampu hadirin. Akhirnya kompoya ni kata betah itu aki bi kompoya ya Allah kor langi be Islam ben iman tak napa mbak gula pate ka ada ego. Mbian mun nanti kompoy ngak nikah pongki keni tuli petes ka iki. Tua aki akhirnya situng bakto mbani kami minta tacin kebaya kita tacin hadirin. Tacin ekakan saparo pereng saparo na kilo ekakan tak yabi tacin nah agelau pah mate mbani ka. Kompoya tulingan kak tanang alhamdulillah cepok mate ongku pangirani. Mate mbani ka giba katanian era beti pandi ibi kompoya. Selen ni aing torok dari soko. Kapan muana eserami aing pah melak mbani. Pah nguca kemakarena tacin gelar. Napa boleh orang odi mun rizki na bedet kit mati ya. Napa boleh se odi mun rizki na bedet epa mati ya. La mate pulan rizki na kita epa mari odi boleh kak nguni tacin lagi na.